A nakon svjetskih filmskih dešavanja mi idemo i na nedavno održani 4. dječji filmski festival u Beogradu. Čast da otvori i zatvori ovaj festival imao je film iz Republike Srpske. I to film entuzijaste iz Prijedora Zorana Radonjića, koji se tamo predstavio svojim filmom Otmica. Više o ovom filmu i utiske iz Sava centra prenosimo vam u narednim minutama. Dobar dan, djeco, dobar dan, sjedite. E pa hajde, draga djeco, da vidimo ko je danas naučio gradivo. Hajde. Nećete mi se izvući, ne. Jesam li ja lijepo prošli čas rekao da ću danas ispitivati? Čutite? Znači, jesam. Hajde da vidimo ko je prvi. Gospodine Radonjiću, ovdje na 4. dječjem filmskom festivalu u Beogradu predstavljaju vas kao omiljenog autora, omiljenog reditelja. Da li se i vi tako osjećate? Pa, sudeći po aplauzu, reklo bi se da je zaista tako. Naime, riječ je vjerovatno o prošlogodišnjem projektu, filmu Duboko u šumi, koji je pobrao sve simpatije ovdašnje publike i po broju gledalaca i po reakcijama. Znači, oni su bukvalno na tim projekcijama filma Duboko u šumi navijali, vladala je jedna euforija, sala je bila puna i to se isto desilo i sa filmom Otmica, posebno tokom sad ovih radnih dana, znači dok su bile organizovane projekcije za škole, onda smo imali tu atmosferu. Pa eto, ako tako organizator kaže, treba vjerovati. Koliko dugo je rađen ovaj film? Samo snimanje je trajalo nekih 2 do 3 mjeseca, ali montaža je bila onako nešto duža i zbog nekih još obaveza pored toga. Pa recimo cijeli projekat da je priveden kraju nakon nekih 6 mjeseci rada. Prošlogodišnji film bio je proglašen, čini mi se, i za najgledaniji na festivalu. Da li očekujete nešto slično i ove godine? Pa već je izgleda tako. Evo, sutra imamo veliko zatvaranje u Sava centru, pa ćemo po tome moći dobiti bukvalno, ajde da kažemo, neku statistiku što se desilo u odnosu na druge filmove, koja je gledanost. Mada vikend projekcije su malo problematične, znači nemate posjetilaca kao ovih radnih dana, kao što sam rekao, dok su škole, dok su organizovani dolasci za škole. I ima tu još jedna stavka da su sale poput dvorane Doma sindikata i dvorane Sava centra ogromne. Znači, i evo, večeras je bilo, ne znam, možda nekoliko stotina ljudi, ali dvorana i dalje je ostajala prazna zato što prima 1700, čini mi se, posjetilaca. Isto tako je u dvorani Sava centra gdje mislim da čak i preko 3000 ljudi staje. Kakav je bio rad sa malim glumcima? Oni su pokazali velik talenat. Pa simpatično. To je riječ koja bi mogla da zaokruži cijelu tu priču s njima. Ono što najljepše u svemu tome je njihov entuzijazam koji i nas starije ovako tjera da radimo kad nekima zbog nesnosnih vrućina, kao što su se desile ovog ljeta, svi znamo, dok smo snimali na plus 40, kad stariji već dižu ruke od svega, jako teškim uslovima smo radili, onda nam upravo ti klinci, ta djeca, daju još tu neku dodatnu dozu energije da radimo kad vidimo njihovu volju i entuzijazam koji oni ulažu u sve to. Šta sad sa tim parama? Ništa se ne sekiraj, bajo moj. To nam je za odijelo. Kako sad odijelo? Pa nećemo prečekati ovaki. Mi smo ti sad u poslu s velikom ribom. Nemoj, brate, da nas gleda kaj grovnjak. Moramo držati neki nivo. A šta to u meni fali? Ništa tebi ne fali, rođeni moj, ništa tebi ne fali. Nego samo sam htio reći, kad radiš s mafijom, moraš izgledat kaj i oni inače. Začas te nema. Ozbiljno. Banja, evo, film je premijerno prikazan u Beogradu na dječjem filmskom festivalu. Jeste li zadovoljni kako je to mala i velika publika primila? Jesam, izuzetno sam zadovoljan, s obzirom na to da je uopšte u Beogradu prikazan u Domu sindikata, a sutra u Sava centru. Što se tiče prihvatanja publike, sasvim normalno su prihvatili film.
ko što smo mi pretpostavljali, s obzirom na to da smo isto govorno područje, otprilike isti mentalitet, tako da je to i očekivano bilo. Vaš lik je komičan, onako čini mi se, morali ste dosta da se potrudite oko njega, ali rezultat je sasvim dobar. Kakva je bila saradnja sa malim glumcima? Što se tiče moje uloge, ta uloga kad sam dobio scenario, imao sam osjećaj da mi nije legla, da mi ne leži, znači, pa sam mislio da odustanem od uloge te, jer ležala bi možda uloga ovoga Rođe. Pa smo se ja dogovarali da zamenim uloge, no međutim Zoka insistirao da odigram tu ulogu Krcuna. Vrlo je igrljiva uloga, brza, što ja možda nisam navikao. Ali svaki put kad se potrudi čovjek za nešto tako, onda ispane dobro. Tako ja u ovoj ulozi isto malo sam dao više sebe, to je prepoznao sam da mogu i onda je ispalo to dobro. Što se tiče saradnje sa mladim glumcima, bilo je izuzetno, nisu mnogo grešili, kao što sam očekivao možda da greši to. Uglavnom sve skupa, kao komponenta jedna, ja sam zadovoljan. Pa ko će ti vjerovati kad ovaj mulac ne smije da prizna? Vesna trče braneći ga, a on tikva ništa. A Vesna nema šanse kod mulca, njemu je samo Sonja na pamijeti. Kako je ono rekao? Da bi volio na kraj svijeta da te vodi. Ma budala, napisao mi neke stihove. Nije normalan. Da li smatrate da ćete imati neku filmsku budućnost s obzirom na dosadašnje uloge? Ja smatram da ću jednog dana da postanem prava profesionalna glumica i da će jednog dana da se pokaže taj moj talenat koji sigurno imam. Sad ne znam kako publika doživljava i taj moj lik i mene, ali nadam se da će sve ići tako kao što sam ja zamislila. Pa možda. Razmislit ću o tome. Kakav je osjećaj izaći na kraju projekcije i pokloniti se pred dvoranom, pred publikom? Pa ne predstavlja nikakav problem, samo se poklonimo i stojimo par trenutaka da nas ko uhvati u kadar i onda... Osjećate se prijatno? Super, to je fin, veoma lijep osjećaj. Da li onda osjetite da se zaista isplatilo truditi? Jeste, osjećamo. Isplatilo se to.